ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜುರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम फजर तारी मिसिलसिलाग अंतरिन बाज्यो लेकन एदमु अली अब्दुल बदल कोली मिसिलसिलाग मिहार और उन गेनस्तेमुंदा मूसा अलैहि सलाम ग वाह के आको रेग प्रोग्राम निम्मालीर शेख इब्राहिम अहमद वाह कुल दकोम गेंदेवी मूसा अलैहि सलाम बावाले बि शरीयत ग हिमनी फावा मायगंडु दिह कलिमे नुवत दिह कमे ग वाह एन कमाय को मिरे प्रोग्राम अगुन फशानी एग तेरे देखमे ग वाह तिबे फ्रुंग हलम फ्रु ताजा को लेव मटका गेनस्तेमु शेख इब्राहिम अहमद algon menge mi wahakaga mitaga mi faha korweni Musa alayhis salam ge shariyatuga nuwana kame gotuga mennani ehem mihunge geya mi lo dikkoge nobelu mashe ega maneki mi timage mi ahunna egogota mi jasus kura usul nobelu ei war hagegatu balafiya war bodu mi goskamen ei timaga khage gegenani kochitto ena kochitto kayagen ulani eka kandaka bala farala ekanka mihu teriyan hama nokurun hagegatu gamita den dihawana kamege gotuga mi agon men ummatuge sama mikankan hori going usulaka agon men balar ekandata fene dihawana kamege gotuga mi fa korani timage akhage abimiha edum veri wegen tima ekama me shaugo veri wegen nulu e maneki mi anghirun na meduga bala emihun mi hodu mataka bay far mi detere jasa wadaka hadames mihun war kuruman algon menna efene ekek mi ekha kandata kurakama mi duniyek faha kore fa bahore ekha kandata hagegatuga mi ei muttama fasidugen da kandata kama wative ekankamu mi algon men nge ummata durukore mataka Allah subhanahu wa taala miwahaka bayan kora mewani hemema mi hagegatuga kurukon algona mi ibare bonekom vejja mi timage akhaya lifawa neumataka hasade verivume emim mikahal gotaka mi dihaka meti mi diha kanta algon mi war kurukuru gotegga mi diha kanta mi bayan kore mi hagegatuga mi kankamaki algon menge mi ummatuga sama ay bodeti faafata uterega Allah subhanahu wa taala bayan ko lawafa kandatan adekanka maki algon men ekankam duruwegen tiben jihene kankan ekankan egotuga horejjekam vejjiya e ummen netidiyumge saben algon men ekankam duruwegen tibejjekam vejje ummen mi warugada barugada ummate egotuga demi onnane sabtak terega himene sabukam ga wegen dane ade mige misalaka algon mi faafataw gotuga mi faha kore bay kandata hurika sanibba kandata ki islam deenuge aslu usul tan ega macha sabit kura kanta e maneki allah shari'a kofi enaki muslimekam kanuwan eya ade mi khilaf mi muslimaka hagegatuga muslimege gotuga hure kuran nuwa waruge hin kandata den hure ei bodet faafa gotuga mi bodet faafata ge tereng algon men nuhimeni kamgave sagegatu gai emme bod faafa not miheka mi dinnawa nogannane kamen ei allah shari'a kurmaki hem ewaha algon mitaga itura mi faaha kolli ade algon men na ibrahim ge waha kaimes adi mege kuriga dekon wahak ta ko salgon menna megeni komme deena kiwes algon me midenne maavige wa islam din adi ege ituru allah subhanahu wa taala bawale samawi dinta min komme deena kiwes riveti khuluku takin ega ekulegen ba din take ega hama gwala niwes allah algon kurman ehem parataka algon nukuruma ennaves algon maavigin wa islam di muhammad sallallahu alaihi wasallam ga macca bawale ma ekko ehni hen dinta wani mansukh wefa miyadu algon men amal kurenji he dinaki islam di midinaki abada qiyamata hamya daima demigin dane di midimati algon men levuma edi dua kor algon men kurim wahak dakkum di musa alaihi salam miqata wadang allah taala baddal kurwa allah baswahi kurwa wahakage baatoga macca wa dakkum di ade e miqatuge kandata kunni miwade Allah subhanahu wa ta'ala ge e baddal kurew mafahuga Musa alayhis salam emburi qawm ge teriya mi wadanna wani kofaya adi hitama ge haluga ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalek fana qawm ge mihum magfura dunwa haka
bayan koddewa fawati ekama medu hitama kurwa haluga adi ekama meduga kofawa haluga ekalek faanu mi wadanna wini ade bani israelunge samiriye kiunu mihaku mistakun eru wani magfurat dafa musa faanu farbaden faaba wadagen tawrat tippa wadagen iru hippulu wani rulverikam furifa adi hitama inves furifa ei eru bani israelunge hadatuge sababun mi hagegatuga mi bani israelun na dimavi ekkamaki gina gahanataken emihunge atuga hurikan fahaga wefa wun bani israelunge anhenu zinetteruma waraggen gahana gengulekam ranuge gahana gengulekam wani samiriya mi fenuni mi taketi ukali wagutuga den ein mi rang ena forwa hedikam wani minaki war mola min echeti heduma mashhur mihekam wani emim war mol fannuveriye gotan ena fahaga wefa oti algon menge mi wahakatuge tereng mi bayadima mirege wahakaga dane ade Musa alayhi salam man Allah ga amrufula mikata wadagen ade turuga Allah taala munaja dennemuga e demihunne muddatuge tereng Allah taala ge hazratuga etake suwatake dennevikama e suwatuge jawab taka ekankama meduga algon menna wahaka deke famyuti mi kandatan hingamun deeru mi samiriye kiya miha ena gastuga ranuge gahanataken hodagen ein ijule nunnama la geriye hedi adi e velimuwaren alalikam wani mi velimuwaru ena genai Jibril alayhi salam arain innevi ahuge fajihunu tanun kama riwayatuga aswawani ei firanu gharaqwi duhuga algon men kurin ewahaka wani ishareves kofa firaunuge aha magudeki ahaki ei Jibril alayhi salam arawadan innevi askama demmi velimuwaru alalumun e ijulu hagigi dirumen yan akama ilmu werin bayan korawani mi ijulu hedifa mi hame mi kamwarege gotan ekamaku nota mige mi budegge sifaga mi hedifa mioti etereng echives elekahala gotkashe mi hedifa oti ekamaku mige fahatun mi fumelewunu kamam mewani e fumelewma ekiga mi e va gos angatere nokumegen diyeiruga mi geriyege adu nokumegen diyakama wani ehemwima ehisabun mi hunna ei dirihur eche gotuga sifawegen damfeshi ade mi wahakata kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurawafa wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin mi al-araf ge satek salis avvanaye miatuge maneki Musa alayhi salam ge qaumuge mihun ekalek faanu eba mihunna wake wadaagatu mafahu gowmuge adek yal libigen wa geriyek hatten eba mihunge gahanata kun hada ei alukam ve ilahekkamuga bala hifafiye e geri eba mihunna wahaka nudakka kamuga adi evves makan eba mihunna magu nudakka kamuga eba mihun nudek nudannani he eba mihun e geri ei ilahekkamuga balafiye ekamuga aniyaveri bayakamuga eba mihun vie ade mi samiriyuga namameduga ashanqitiyege adwal bayanuge juzu rabiuga liwafa wani enage namaki harunu kama adi ehen riwayatege wani enage namaki Musa ibn Dhafru kama ibn Abbas riwa korawani enaki geriyan alukan kori qaumegge mihekama ehen riwayatege wani enaki qibtiye kama adi enaki Musa alayhi salam ge awattiriye kama vesve adi Musa gfanan ena imam wi adi bani Israilun nayaku Musa alayhi salam ge arihuga misru nukunne kama vesve ehen riwayatege wani minaki bani Israilunge bodu bodetinge ekekkamuga mi as-samira qabilage mihekkamuga mi riwayatuge wani mi shamga wara mashhur qabila kama ves mi riwayatuga ade Said ibn Jubair vidalwani minaki karmanuge ahulveri kama mikam feshuni rang ei hagegatuga muhimma cheka vegen ranun ranuge hagigen hoduma mi gahanatawge rang ekuleveto nuwata nunto belmattaka ena furata masekke feshi mi rang olwala fato huri asuranto nuwata rana mi hengechi alagen ufadda furecheto belmattaka alifana ngalam beenum wegen ekuri masakkatuge tereng enage khiyalen ayye mikahalechen ufeddumge khiyalo eme mi khiyalaki eruga egotan a khiyalekama den efo mi samiriyu bani Israilunge teriya nukume enage mi ufedduma medu fakhuru veriwe
wahaka dakkan feshikama wani ade banisalun suwalu kuri mikan kama behe gotun den ena ekama meduga jawabdari wamun diyakama wani den kuriya gendawana ustaz Musa Anwar ade mi agun men tankure kuriya jehla fami Firon garakuran hisab balalairo Firon garakuran Firona ko ena lashkar waragna mi hun nukumen dia mila kagana kuna konya rang husko dia Firona ko den mi datura foga Musa fan kalefan gamu gedera himani wada ganwa debe flon kum gawa Yosha bin Nuna Hasqil pono bevi mi misruge mi hum do kofa dia mudario kantatta hamaje sewamataka den ebe kalum wadagen genne takati terega wara baw ranta kimene ekam idori bayan koroba fe e nanta genne foga ebe kalum hedde gotaki Musa fan wadagan wanden e ranta walula behetti den hagigatoga ekala agun men kurin ishara kofona mi hum magundi mogotiga gawme gabay ku budan alkon kurati ferune adi mi hum Musa fan dennevi timam menna idahen hada deshe hagigato mi ero mi hum gandata wati ba dakka pekama beheko den samiriyu mi ranta fenumusano tena mi ranta horitanna chengunu sobun ena e ranta beenukogen e kalange hedi kama ilmorin bayan koraba fani den ek poga agun men balala ayro musakfano kalefano ge mi risalat hawali wadat mafoga mi emburi gama badagen e kalefano badane gota beheko agun kit qur'an bala kit qur'anu ge al araf suratuge satega 50 sonayatuga man Allah subhanahu wa ta'ala wa hikrabba fati ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرط بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين مياتك مانيكي موسى عليه السلام كوفاين أدي هتامين هنوا إكاليفانو غامو غميهون غاتن إبري وداغن هندو بداولوية timan te ba mi hunna wakagen diuma faho timange pahaton te ba mi hun kula kantata hunu ba kan dekeshe te ba mi hunge sahibanta may raskalyange azabuga murfulo libigatumuga te ba mi hun awasugati he bihim bidalwe tawrat libigen ba filatan ukkawalibi ade kalefan gariha dammawa gennawang enaga harun alayhis salam istajfro hippeviye harun alayhis salam bidalwi mamma ge darikalunne hum kasharun gamuga mi hun timannai nikameti mi hekamuga hadafuwe adi timam mara gatulu kurang ebe mi hun gaykule phe timanna taka timanna adab debbumu sabun adawatteri dushmanun ufawiyeno debashe adi nobaya kanta kula anyawrinna ko timannu lebbashe ek pahuga mosak fano ekman hitama kurabba may Allah subhanahu wa ta'ala ya ge hadratuga edikalunna rahmalle wadagen duwa kurabi mosak fan bidal qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin maneki Musa alayhis salam bidalwi hadwa budkore raskalyako timangala asha timangala ga akha fa sawande adi baraskalyage rahmatuge tereya timammeng badwa fande ibaraskalyage emme bud rahmalwa rahmawan taraskalyage ade ek pahuga ekalefanu mi bayan koddevi gawmuge mi hunna mi e budan alkon kuri mi huna budan magon mi dennevi la geriyan alkon kuri mi huna kandatta begen dia goy no de mi huna duniya mati ga sada akhatu ga samanu ga kandatta hori got ade den agon me musafanu ga hayapula balala re kalefanu mi wadane gota behe to agon ben toha surata balala ekalefanu ge dufulun no te kalefana mi ge hadisa behe to Allah subhanahu wa taala toha suratu ge addiya hawana to ga wahi qurba mati فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي معنى فهم أن الله تعالى خلافهم موسى فانو إكليفانو كقوما هتاماي كوفايكو إمروداغ مدالوي قومك ميستكن تيباميهم هدى ماي رسكاليان رنغلو بعد تيباميهم نكرباهي මිසූරතුගේ අඩ්ඩිහ දෙවානයතුගා වෆදෙන් මානකි කුරීගා අයතන් ඉෂාරය කුරබා මුතරජිමි හිමිදවල් ෆමියති zamaanu ගෙනදුවස්ස තියබෑ මීහුන උදගෝ වී හෙయ్యే නුවත තිම කලේෆානු ගවාදායි තියබෑ මීහුන් ඛිලාෆුන් සබ අල්ලාහ් කොෆායි අසාබුන් තියබෑ මීහුන් ලැබුම එදනී හෙయ్యే ආදේ දෙන් එකලේෆානුගේ මිවාහකගේ ජවාබුගා කලේෆානු ගමුග මීහු එකලේෆාන දන්නවනි قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم
فقذفناها فكذلك ألقى السامري එබෑමි මූසාක්ෆාන දෙන්නෙවි තිමම්මෙන්ගේ අමිලේ නෆ්ස ක්‍රදානකන් ලිබිගෙන් වී හාලු කලෙක්ෆාන ගවායිදක ඛිලාෆෙන් නුවමුවේ ඛිලාෆවාන් ජහුනි මජ්බූරගෙන්නේ ගවමුගේ මීහුන්ගේ ජීනතුගේ සවබුන් මාණේකී ගහනාගේ සවබුන් තිමම්මෙන් උදගු ෆුලෙන් ජහුනියේ දෙම්පහේ තිමම්මෙන්ගේ ගහනාතන් අලිෆාන උකාලාෆීමේ හමයි ෆදෙන් අස්සාමිරි වෙස් උකාලියේ ඉබ්‍රාහමත් කොම්ම සෙච්චේ ඉතුරු කුරුවංගල වහලුණා ඉවනේ ඉබ්‍රාහමත් ade sura tohage addiye faswanayatan algon men dairuga mi harun alayhi salam magfuratama mikan engewada ati musa alayhi salam wor kurin ei musa alayhi salam mikata wadannevi gawmuge kandata belhettewma harun alayhi salam hawal kurawafa e hawal kurawa funnevir ekalek faana mika engewada atima gawmuge mi hunna nasihata wada irshad devvika algon menna mi ayatakun eba dehave أدي فسرناياتك الله وحي كرافني فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أدي معنيكي دمفه السامري إبامي هن ගෙරියෙක්ගේ සිෆාගා ඒගේ අඩුකහල අඩේ වෙස් ඒගා එකුලවේ බුදෙන් නෙරදිනේ දෙම්ෆහ ඒනා එක්වා මීහුන් බනි ඉස්රායල් කවමුගේ මීහුන බුනෙතේ මි බුදු මි තියබෑ මීහුන අදි මූසාගේ ෆානුගේ ඉලාහෙ එකලේක් ෆානු මූසාගේ ෆානු ඒ ඉලාහු විතන් ඔලිවඩෑන්න වියේ නුවත මි ඉලාහා මෙදු තියබෑ මීහුන ගෙන්ගෙවම මූසාගේ ෆානු හන්ම ෆුළු නෙතුනියේ දිහිගෙන් ගන්න ආයතුගා ඉතුරුන් අන්නනි අෆලා යරවුන අල්ලා යර්ජිඋ ඉලයිහිම් කවුලන් වලා යම්ලික් ලහුම් දර්රන් වලා නෆා මෑන් අල්ලාහ් එබෑ මිහුන වහී කරවේ ඒ බුදකි ඒ මිහුන වාහක දක්කා අදි එව්වස් උඳගුලේ ෆෑදායෙන් එබෑ මිහුන නුදෙක්කේන එච්චෙක්කන් තියබෑ මිහුන නොවිස්නෙනි හෙයේ ආද මිතාග මෙවනි හයවාන්නකි වාහක නුදක්කා ජවාබු නුදේ ගෙල්ලුමෙන් අදි ෆෑදාවස් නුදේ අදි තෙදුමග්වස් නුදක්කා එච්චෙක්කම බයන් කරවාෆා මිබෑ මිහු මිෆද බුදේ migotuga balagan balagatumaki amila nafsavi aniyakama adi ebami hunge magfuraduma jahalata aniyan fawa magfuradumekama den harun ge faanuge nasihvis migotuga kuriyadiya man allah wahi kurwani walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi inma futintum bi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri mi toha suratuge nuwadihwanaye maneki hamakashwarun mige kurin harun ge faanu ebami hunnan inzar kurum gotum vidaluwe ඒ කවමුගේ මීහුන්නේ ඒ තියබෑ මීහුන්න කුරිමත් වෙෆාවා ෆිතුනේක ඉම්තිහානකේ අදි හැමකෂවරුන් තියබෑ මීහුන් හද්දවා බඩ කුරවි රහ්මාන්වන්ත මෑන් අල්ලාහ් ෆහෙ තියබෑ මීහුන් තිමකලේක් ෆාන තබාවේ තිමකලේක් ෆානුගේ අමර කියමවා හුෂිකමේ ෂයිතෝනා අස්සාමිරියගේ බහ තබානු වාෂේ අදි හාරුන් අලයිහිස්ලාම් මෙෆදේකු මිකංක නහී කුරවා අදි එකංකමුන් එබෑ මීහුන් දුරු කරවම වරබොඩ මසක්කෙප්පුළු කුරවි එන්නමස් එබෑ මීහුන් එකලේක් ෆාන කියමර නුවේ අදි තබාය වෙස් නුවේ den hitamu kurwa halu koluga hunnawa kan man allah mi wahakatuga algon menna bayan ko devani wahi kurwani qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa mi tohage nuwadihe evwana aye maneki ebami hun dannawate musa gafan emburi wadannamen timammen eyan alukan kurmuga demi tibename mi de ayatuge tafsiruga wahaka dakkomun al imam ash-shanqiti ekalek fanuge tafsir foen adwad bayanuga ege hatarwana baaga bayan kurwani bani israilun samiriyege fitunaga jehi ejlakan alukan kurumuga magfuraddumun allahge nabiyya harun alayhi salam ebami hunna nasehe devvi adi bayan ko devvi ejlan alukan kurumaki fitunaekama adi ei kufrekama magfuradumekama adi bayan ko devvi tiyabami hunge veri raskalange ki arrahman kama ei man allah taala ekalange huriha takecche khalqu kurwe farang adi ranuge gahanaen hada ijlen ei alukan kuran ekashigem wa farate nunkam ves bayan ko devvi efada alukam kurmaki kafiru magfure difawa bayge kamekama bayan ko devvi adi ekalefana tabawe allahge tawhid magan emburi rujuuma harun gfan goalevi ehenna mes mibami bodave magfure digen adi musa alayhis salam wadagatuma hamaya mikam migotu gendane kam mes bayan kore al-imam abu abdullah al-qurtubi rahimahullah alayhi mi ayatuge tafsiruge wahadakum vidalwani sufiyin jamaatege bayaku allah zikru kurun ginakon hada eyaku dandiburitaken hifagen nashahidikama e mazhaba e usul taka medu al-imam abu bakr at-tartushi sual kurevum vidalu sufi mazhabbe sei batil mazhabeke adi efada neshum sei batil kameke adi mifada neshume furatam ijad kuri bayaki samiriya enage kwerinkama ai ebamihun ejulen hada e fume hediruga ebamihun ejuluge washagen nasha hedikama adi etaga abadu segotan emihun nashamun gendiyakama ve
එහෙම වීම මිෆද නිෂුමකි එජ්ලන් අලුකන් කුරි මීහුන්නා කාෆරුන්ගේ අලුකමා ගුලි ලාමහිෆාවා කුෆරුගේ කමෙකම මේ වාහකතෝගා al-imam shanqitiyege adwal bayanuge hatarwana baga fasatek salis hataraka fasatek salis wana safa salis faswana safaga wara tafsil ko wahka dakkafawe ade min algon men engeni mifada kanata ki algon menge islami mujtama kan hagegatuga ekashigem wa kamen nunka الشيخ عبد العزيز حسين algon men haru manu israel bagay men tere nukiyamanteri musa alayhi salam nukiyamanteri bi bayge wahaka dakkamu midani ehn ibaratun dannawani no ekale faanunge qawmuge mihu ei algon men nan airways miharus waran nukiyamanteri bayge gotuga faahaka koregen dia bay algon men nam wahakata mi hisaban algon men me engeni ebami hunge lomati kiriyawes faratakan ebami hunge nabiyya nuwata ebami hun irshad de mi hak nuwata ebami hun hewna sehed de mi kama ifara velaran emi hun hitu huri gote hada kan nu mi miharu sadi hadamun dakams egotu algon men faahaka kolleve emi hunge deenan emi hun beenun gote hedika komekas algon menge mawdu'e kimiyennu algon menge mawdu'e kimiyadu Musa alayhi salam ge qawmuga ufedunu nuba mi hegge wahaka ei Musa alayhi salam Allah ge risalata nota Allah ge tedmaga goalawamu gendawani kon hama Musa ge faane baamun ge terei kuda hindu kolaka ga vi hindu ena mi hedi gotaki emi hunge hituga oi ecche ei budan alokon kurun algon mi kuriga sadu hafim mi budan alokon kuran buden hadan Musa alayhi salam ge baami husheli wahaka den hama ya akuga fursat libumu mi emi hunge tere mi haku mi buden hada mi hun alokon kurma tayyar koddini mi budaki hagigatuga geriye algon men demme wes adu hi ega we ade e adu mi e labba fa wa gotunota ene e adu eyan a gote ka behe gotum wes algon men hagigatuga ali alwalenje mi emme furtam kam ki vehe eyan ade lanje huni emme furtama ehem visnala hiruga algon men nan ege ilaha kaman emihun qabul kuruwan emihun ena beenum vi den ena mi deha koddeni kannenge ei furane huri ichke heri adu lavwani nun heye emihun shawgweri kurumuge gotun e ade levi likama wani den mi adu miyan ai kihine kan algon men na komesaraka kurwano ishara kurawa fe buri Allah subhanahu wa ta'ala ege wahakaga mi ijuluge wahakaga aisa innani fakharaja lahum ijla jasadan lahu khuwarun fakharaja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun qalu hada ilahukum wa ilahu musa hada ilahukum wa ilahu musa fanasi miye aslo ega ade ve e ade lavwa egari ufaddafa en bon miye ilahiki musa ge fanuge ilahiki miye kalem ge ilahiki miye den musa alayhi salam emri wadagi mi miwahakata samiriya suwal kore wumu samiri mibunani mi timanna astu dushimu e qawmuge mihun nodike ichi etanunne timanna aslu veli mushen naga mi velimu nota nege ichi geri gitere lumunne adu annam fashi eyan ishara kora Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani qala basartu bima lam yubsiru bihi faqabaltu qabdatan min athari rasuli fanabaztuha wa kadhalika sawat li nafsi timan doshime gaumuge mihu nudike ichi ei tafsir tagali fawani ei jibril ge fanu fir'aun garak kurawa garagu wegen dia wagotu jibril alayhi salam tana wadagi ekle askolmati ge datur kurawa hadaniko etanu fiyawalu ahuge fiyawalu velimushe nagafa mina mulu forwage velimu mina geritere li kama tafsir ilmu veri murani lumunne adin ai em qur'anu min algon menna miwahake komisorakan ishara begende den mifada bodu jarima en hingi mihaka deterega musa alayhi salam kanta kurevi goi ei algon men den miwagota bayalen jehechiki shakevesnen Allah subhanahu wa ta'ala ge mai nabiyaku Allah sharik kurakan evs haligga edwala nugannawane Musa alayhi salam furtamas me khabar libma ekle fana wara bodak kofa wadayen nevi kofa wadayen ekle fana me furtama wahri mi
hamalaen hen gota dannawani me furtama mi devvi harun gifana musa alayhi salam midannawani harun gifan kalek fan mi qawm gi terega hunnawagin emi hu egota kantata kuriya devvi kiwegen toy harun alayhi salam shakibusne එක මනා කරවන එක මනා කරවි කම්ගාවිස් එබෑමි හුන් එක ගබුලේ නුකුරි නොකොන් එමිහුන්ගේ හිත වදිෆා මෙ ෆෙන්න නරගොන් මෙ කුරීස්සුරෙන් දන්නවම මෙන්නනි මෙමිහුන්නකි ඊමාංකන් හිත ෆුරිහම නුවන්න බයකි අරගොන් මෙන්න දෙන්න වේනි ඒ ෆුරතම දුහසුර වරාගෙන් බුදෙක් ෆෙන්න කලෙක්ගේ වාහක ගෝබු මෙන්න මෙමිහුන් මෙන්නනි එහෙම මියද ෆෙන්න කලේ ෆෙනුනීම එමිහුන් හියන් අලකන් කරන් ෆෙෂි එහෙමීම මූසා අලයිහිස් සලාම් එම්ම ෆුරතම kofa iskure vi harun alayhi salam gum ehna mes haqiqa ge walayat ma ekga musa alayhi salam ekamun ruju wadagi allah subhanahu wa taala debe kalunna maaf devu man edi allah dua dennevi den samiri ya deterega kanta korevi gotaki ena ya deterega gulu kandaluma gawmuge mihunna engi ebbes mihu kene gulu nubettuma den e gerige wahaka geri ye musa alayhi salam eti halak kolle uma fahuga e anda levi adi e fahuga eti ege alita koraka ko levi kama wani den ein musa alayhi salam amukuri gawmge mihuna te ba mihu fem boshe mi fem boy mihu ge terega tibi nukiya manteri emihunge angamatiga ranuge kulaware ufedigen diyakama liwa fawani එයසේ ඉල්ම තෆ්සීර් ඉල්මරි මේ විදාලවනි වෞශ්රිබු ෆී කුලූබිහිමුල් ඉජ්ල බිකුෆ්රිහිම් මේ ආයන් ඉෂාරා කොද්දනි එයසේ කොම්මෙකස් මිබාමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තවබා වුම මිබාමිහුන් බේනුම්වි එන්නමස් එකහල ගොතක ආදාගේ ගොතෙක්ගේ මති මි නුලෆා ජරීමා හින්ගි මිහුන්ගේ තවබා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් නුකරව අල්ලාහ් වහී කරවි තියබාමිහුන් නෆ්ස්ත එක එබ්බැක් අනෙබ්බැක් කතුරු කුරාෂේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරනි ෆතූබු ඉලා බාරීකුම් ෆක්තුලු අන්ෆුසකුම් ذාලිකුම් ඛෛරුල් ලකුම් ඉන්ද බාරීකුම් ෆතාබ අලයිකුම් ඉන්නහු හුවත් තව්වාබුර් රහීම් තියබාමිහුන් අල්ලාහ් ෆතූබු ඉලා බාරීකුම් තියබාමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තවබා වාෂේ adi tibamihun amal nafsu ta qatulu kurashe mi tibamihunna rangal goteke tibamihun tawba umattaka ekalange tawba qabul kura baras kalange mi hagigatuga miman mi mehen allah subhanahu wa taala mi angaha mewani ebamihunge jarimage bodukamu e kushuge bodukamu allah subhanahu wa taala ebamihuna egota engin shawgori kamak mi program adosan tibba agona mi jehni mire uska mi sabam program limala tiwefna wakwela irad kuravi amadama reves mi ge em program ka ek badal kurana record kuri ahmad rashad husheli ali abdullah assalamu alaikum